أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم مسيب جلبة نارو بيدو تلفزيون ميدان جما تي في إن يتي الله سبحانه وتعالى حتى نرد يتغل تاونو دي اندو دو لewru sumaye wi'etendu lewru lootordu lewru laaɓirndu immorde e bakkatuji ɗon tigi wawi hitande nden fof ɗum nan hiɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala eɗen andi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o farliraari ɗeɗo dewe e hoore meɗen fi teddinangol en tum fi sattinangol en tum wa ma uridu l usra wa ma uridu illa l usra Allah subhanahu wa ta'ala fandaki sattinangol en ko newi tum eyi ko farlili en ɗeɗo dewe ko laaɓirɗe ko laaɓuren immorde bakkatu e ko heɓen baraji eyi ɗum noon hiɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala du'ano oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ommo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o dalika deftere makko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana oɗo nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama o laataniki o ñentinirgal jokketeɗo ay liman kana wonande on kalal laatiɗo yarju himo tanƴini liga rabbihi nde hawroyta e Allah subhanahu wa ta'ala ay kono kala tanƴiniɗo ino felliti pellet himo hooli o wuuri pelletti o maayay so o maayi kadi o immintinete yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ha haray kala tanƴiniɗo ɗo hawroye e Allah subhanahu wa ta'ala haray ko nelaɗo woni ko jokkete Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ay ɗum noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala inni inna rabbaka la bil mirsadi Allah subhanahu wa ta'ala kanko himo ka kale fuur maka rampoyen ala kulli halin goto kala e meɗen hawra e Allah subhanahu wa ta'ala ay kono no wiru noon kullu nafsin zaigatil mawti wonki wo wonki meeɗa mayde ay hay wonki ala wonki heddotoki ko aduna ɗo ay ɗum ɗon holli enen ɗo fof hawra e Allah subhanahu wa ta'ala ay kono ko ɗo nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko woni ñentinirgal men ko ɗo ni jokketeɗo meɗen ko ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ni yen jokku no kanko Muhammad o wiiri noon man amila laysa fihi amruna fa huwa raddum kala golluɗo gollal tawi nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gollali ngal gollal ɗon ɓe yamirali yo ngal golle sahaba e maɓɓe ɓen gollali ngal yeeso maɓɓe ɓe yii ɓe acci ɗon ɓe wowlali ay a kala golluɗo gollal ko tawi nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gollali o yamirali yo golle ɓe inni haray ɗum ɗon on tigi jaɓantake ay fa huwa raddun ɗum ko ruttete ɗum noon harani hulɓinani joom muɗum sabuna ko ɗum ɓuri hulɓinade ko tawi neɗɗo on golliɗo tampi wonano wir noon hal ataka hadisul khasiya wujuhun yawmaidin khasiya amilatun nasiba tasla naran hamiya ene hara arima gueece gollunoɗe ko aduna ha tampi ay hoori balɗe capantati ñamali ñalla balɗe capantati juuli
dari jamma waɗi naafiilooji itti sadakaaji itti jawle mum yahi hajju waɗi umra itti sadakaaji hajjini yimɓe kono tawata hara mana ɓe waɗɗiraali o nelaaɗo muhammadu sallallah sallam jamirirnom goo hara yiingo hino jokki ko waɗiri ɗum ɗon ko fiye yimɓe ɓe mantu ɗum waɗiraali sabu allah golle ɗen nde waɗiraka sabu allah innamal a'malu binniya wa innama li kulli murin ma nawa neɗɗo kala hino woodanimo ko anniyi kom ay ko ɗum waɗi nduɗo lewru suumaye si ndu ari haray julɗo on ko yo fiɓu anniye wonande duhiiɗo wonande gorko ko yo fiɓu anniye ñande wiyete suumayo na allah subhanahu wa taala lewru suumaye ndun ari mi hooray lewru suumaye ndun fii komi julɗo ko allah subhanahu wa taala a farli suumaye ora mi hoorira lewru suumaye on sabu ma sabu kulor ma an allah subhanahu wa taala tawde miɗo selli komi julɗo mi hooriray ndu sabu a farlindo e hooran sabu kulol ma an allah subhanahu wa taala na kulol goɗɗo dey honnum simi nawnaali walla mi maayaali e nder suumaye on ko ɗum ɗon tum watalan ronkinde hoorugol suumaye ayi bon ɓeyni on ɗon gorko on ɗon anniye hino yonanamo ha belɗe 30 ɗen fof jooma gande goo ɓe wi o woyi ɓenni ñande be ñande ñallal kala ñallal ko yontigi mana fiɓu anniye ñande wiyete ko yontigi anniye ngal ñallal ɗo kadi mi hooray ñande feere mi hooray kode ko ɓuri tabutude kon si lewru ndun ari innama janngo hoorete gorko kañum ko yo fiɓu ɗon anniye o hooray balɗe 30 walla balɗe 29 si tawi woni o nawnaali walla o maayaali iɗen andi neɗɗo on si tawi woni o nawni nawnaare tawata nde mbawaymo haɗude hoorugol allah subahanahu wa taala ni yo ñaamu haray ko yo ñaamu ha o ndikka si o ndikki o kontina o calcula balɗe ɗe o ñaami e nder suumayeɗen si o ndikki après o yoɓa balɗe ɗe o ñaami e nder suumayeɗen en tori allah subahanahu wa taala juutinden en fof balɗe ɗen amma si tawni allah subahanahu wa taala ƴettuti on tigi e nder suumaye on ko wurɗo farla suumaye mayɗo kam farlaka suumaye ayi ɓe inni si tawi woni ko sonnajo e kanko kadi ko yo fiɓu anniye so yi lewru ndu allah subahanahu wa taala mi hooray lewru suumaye tawde komi sonnajo julɗo ndu tawdilan e cellal mi hooray balɗe 30 walla 29 si mi nawnaali walla mi maayaali a e tawde noon kamɓe sonnaɓe ɓen ɓe yiyay ko wiyete lewru farilla ɓe yiyay farilla maɓɓe on joni noon sonnajo on ñallal ngal o yi farilla wo ngal ɗon ñallal o hoorata ngal haray o hoorata ngal déjà hiɗon andi sonnajo si o hoori ilandema e 6 heures mana ilandema 5 heures ɓay ko ɗon e ilandema 5h30 ko ha ɗon sulla haarata joni o ƴetta 5h30 si o hoori joni innen ɗo ko 19h20 ay woni ko taƴete so hoori ɗon ha 18h 18h o yii farilla makko on ngal ɗo ñallal ngal boni ay o pertiga ngal ɗo ñallal o yoɓay ngal ayi bon ko ɗum waɗi sonnajo kala ñallal ngal o yii farilla e hoore muɗum ngal ɗon o hoorata ngal bon joni noon si yehi ha o laaɓi andi o fiɓino anniye ko premier bon kono firtorimo sabu on ɗum sabu yiwgol makko farilla bon joni noon si yehi ha o laaɓi joni o e nder suumaye on o yi farilla kadi toujours balɗe ɗiɗi walla balɗe 3 walla balɗe 4 ça dépend mo kala eno wowiri noon no woodi woɓɓe e nder lewru ndun ko balɗe 3 yiyata no woodi woɓɓe e nder lewru ndun ko balɗe 5 no woodi yeyɓe e nder balɗe 7 eyi ko ɓuri ɗuɗude e fiilaye kon ko balɗe 15 ay feƴƴata ɗon ayi joni noon son tigi yii ɗum ɗon hara yande kadi suumaye makko on taƴi so yehi ha o laaɓoyi ko yo fiɓɓutu kadi anniye o naatita kadi e lewru ndu ayi ɗum ɗo holli kala golle ɗe goɗɗo waɗata ka hoore leydi ɗo korka o hajju o sadaka o piiji ɗin 9 e 10
on tigi waɗira e sabu Allah annira sabu Allah Allah subahana wa taala eni mo jaɓira golleji ɗin sabu anniyeji ɗin ko ɗum waɗi so ini to taw si arima gueece golluɗe ha tampi ha soñji ko aduna ɗo hoori itti sadaka hajji ay waɗi dewe kono Allah subahana wa taala fa jaalna habahan mansura ay ñande janngo Allah subahana wa taala waɗoy ɗum nduggu sakango habahan mansura par ce que fiyon ɗum ɓe gollirali golle ɗen sabu Allah subhanahu wa ta'ala kono golle ɗen si tawi woni ɗe golliraka sabu Allah subhanahu wa ta'ala kanko Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓata golle ɗen innama l amalu binniya wa innama li kulli murin ma nawa ayi ɗum noon ɗen duwano oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallama ɗen toro yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydu jam e kisiye e makko e kala jokkuɓe ko ɓe jokki kon ila yawmil qiyama ha ñande dargal ngal dari eɗen mawlo Allah subhanahu wa ta'ala e bone pittandu wonkiji meɗen sabu kanko Allah subhanahu wa ta'ala inni inna nafsa la ammaratum bissu'i illa man rahima rabba Allah subhanahu wa ta'ala wonkeykin koke cuɗanta joom makki kon koko boni ko weeli foti ay illa man rahima rabba sina ummo Allah subhanahu wa ta'ala yurma ay ko ummo Allah subhanahu wa ta'ala cippino yurmede mutum wata haɓdude wonki munkin kombata wonki munkin ha wawaki haɓude e hoore ko Allah subhanahu wa ta'ala añi kom no kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi'irino neɗɗon wa yabhadu lillahi ay wa yarda lillahi neɗɗo on kala ko tawi Allah no wela kon an kadi welaɗa ɗum ko taggoɗo Allah subhanahu wa ta'ala heno añi hay si tawi woni wonki maki yiɗinima ɗum ɓay tun Allah subhanahu wa ta'ala no añi aña ayi inna nafsa la ammaratun bissu'i illa ma rahima rabba ɗum noon eɗen mawlo Allah subhanahu wa ta'ala e bone pittande wonkiji meɗen eɗen yetta kanko Allah subhanahu wa ta'ala hattinirde e yettugol hattinirde e yettugol ɗum noon eɗen duwano oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallama hattinirde e du'agol eyi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi hon nun ka deftere makko teddude o inni laysal birru laataki dewal ngal ko wi'ete dewal antu wallu wujuhakum qibalal masriqi wal maghribi ay mana wonali dewal fiitun on juuli walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi neɗɗon tun fiitun a salliki a juuli ɗum ɗon tun hollali ko a julɗo ene woodi ko addi juulugol ngol taw salligagol juula wonugol taw neɗɗo laaɓuɗo ko ɗum woni julɗo ko neɗɗo laaɓuɗo hiɗa laaɓi hakkeji yimɓe ɓen hiɗa laaɓi immorde konna guyaga ɓernde ma nde bonande mara jikku bonɗo a yiɗana hoorema a yiɗana goɗɗo goo ko a yiɗana hoorema a yalanta ko hoorema ko a yalanta ko banu adama ɗimo ma ko a yalanta ko hoorema kon la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi ay kono fii ko a julɗo si wagu to hewti a salligo to juula kono hiɗa jogani banu adama ɗimo ma ɓernde bonde hiɗa miijanima ko ɓiloto sa halfinama ɗo jawdi kafu inchallahu rabbi a fewjanaydi ay sa ka julɗo kono sa halfinama hettotako nafa Allah kon tigi juulata ko a julɗo a piya yimɓe ɓen a yennayɓe a ño'ayɓe nafa Allah kon noon tigi juulata ko hombo woni julɗo ko ommota tahara banu adama ɗimo ma fof hino hisi e bone ma ko woni julɗo eyi eɗen andi goɗɗo goo mayno yeeɓen fof wullimo nelaɗo ɓe maaki a ko honno o waaduno e kawtal makko ngal ɓeyni he imo lorrayno de kawtal makko ngal o moƴƴanoki e kawtal makko ngal
nelaɗo e maki wa hiya fi naari himo ka yiite way andi ko ɗum waɗi renagol e haqqe jiime ɓen no c'est très important wonande julɗo sabuna Allah subhanahu wa taala inni tooña ko niwre rente e muɗum par ce que neɗɗo si o woni tooñowo ñande yawmal qiyamata o immoyto hara ko niɓe tun woni yeeso makko kadi kala bone kala moƴƴere nde o golluno ko ɗin moƴƴi makko ɗon ƴettete yoɓitire yimɓe ɓe o tooñunoɓen andi woni perdi moƴƴi makko ɗin si yoɓitirama ha tawi ɗi lanni tawande kadi ko bakkatuji ɗin tun o heddori ɓen ɓe o tooñuno sino mbarno bakkatuji ɗin bakkatuji ɓe o tooñuno ƴette wattanemo andi woni perdi kono neɗɗo si tawi woni hiɗa juula hiɗa janga hiɗa itta sadaka kono a rentaki e waɗugol yimɓe ɓen a rentaki hakke jiime ɓen a goldina yimɓe ɓen a yoɓataɓe a tiriyanday a ño'ay a wujjay a kansay no julde ma nden harayde sallali ay inna salata tanha anil munkari wal fahsai julde haɗay kala ko boni kala ko añini ɗum woni kono fi on salliki tun on juuli ɗum hollali ko on julɓe ko golle mon ɗen husnul holoɗe ay wonugol neɗɗo moƴƴuɗo jikku ko ɗum ɗon hollata ko a julɗo innaka la ala khuluqin azimin nelaɗo mouhammadou sallallah sallam ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa taala mantiriɓe mouhammadou an hiɗa mari jikku moƴƴo ay jikku moƴƴo ay ƴeewi noon hannde machallah julɓe innoɓe machallah he kono si on huwodiri wallahi a yiɗata huwodirgol e kala wi o machallah ay onni wala kinnal birra ko woni dewal man amana billahi ko gonɗingol Allah hoolagol Allah kono kay si a hooliki Allah subhanahu wa taala no wirno nane noon neɗɗo kala andurɗo hi pellet wuuri o mayay o darno yeeso Allah subhanahu wa taala imo hooli ɗum hiɗa hooli ashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah yon kono a waɗata banu adama ɗimo ma ko boni sinan hara a falji e makko si a falji e makko kadi a andi a waɗima ko boni a tuubay ruttoɗa makko a yaafinoto e makko hande Allah subhanahu wa taala ƴettotude on fof eyi sabuna si kala ko en yaafodirali ko aduna ɗo sen ha hen to e dergal Allah subhanahu wa taala o ñaaway hakkude moɗon ay o ñaaway eyi ñande yawmal qiyamati mo kolla joni tawi o yahat ƴeehum makko hay mummunteji ɗin do hay nayi ɗin jurodirayɗi ɗin koɗi jurodirno ɗo ko nagge kala yettoyto ko jurano kon ɗimma muɗum ñande janggo ay mummunte hoy koye darnoyto ñande janggo kon kala ko waɗno ɗima muɗum kon kala yetto Allah subhanahu wa taala watta mummunteji ɗin nduggu ay ko ɗon noon banu adama kañum kadi daroyta hara Allah subhanahu wa taala watti mummunteji ɗi nduggu siɗi yettodiri ha ɗi gani ɗi watte nduggu ɗi ruuyine banu adama noon adde darne so yi ɗum ha o gayno o yi noon bakkatuji makko ɗin kankadi o andi boneji makko ni yiyam oyna oyna min kadi hara Allah wattano lan nduggu ay ya laytani kuntu turaba emba hande min kadi hara Allah wattano lan nduggu banu adama noon ɗum ala toon sabu nan banu adama ko Allah subhanahu wa taala waɗanma kon waɗnal ɗum mummunteji ɗin wala kadi karramuna bani adama nde Allah subhanahu wa taala taguma adduma karleɗo ɗo hino woduno condition ko landima ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni ndaare nemaji ɗi Allah subhanahu wa taala waɗanma on oɗo banu adama est ce que waɗani ɗum mummunteji ɗin kullu mummunte hun dammol nagge walla baalel walla ko waytata ɗum ino miijoɗo natugol e suudu waɗandu kilim waalo mano ino miijoɗo kono mi heɓirta otowal mano miijoɗo ɗum e ɗum e ɗum kono mi heɓirta coñci labaɗi ma ñamete moƴƴo anno julɗo ndaari wa inta hokkuma haqqil ay mummunte on kon hino wawla kon andi kon calcula goɗɗum ay hunde an banu adama Allah no waɗanma haqqil no okkuma calcul no okkuma ñeeñal banu adama no okkuma gandal moƴƴinir ɗum piiji gandal intelligent no waɗuma neɗɗo intelligent o in ɗum no fof ko fiya yetta min walla gaddi karramuna bani adama uskuru li wala takfuruni joni noon o wi nemaji ɗi kanko Allah subhanahu wa taala waɗanma ɗin fof a salike mo yettude a yeddiyimo ay
kankadi ko yiite ngen o handi dinoyta e ma yawmal qiyama ay yiite ngen ay ko ɗum waɗi neɗɗo on kanko yawmal qiyama boneji makko innetake yen yettodirmo kala e jonoto e haqqe muɗum inne hannde kadi watte nduggu saka ngo o waye dargal ngal darato yiite ne woodi aljanna ne woodi e golleɓe golleji bonɗiɗi ɓe yaha ka yiite golleɓe moƴƴi ɓe yaha aljanna ay ɗum noon rentagol haqqe jimɓe ɓen c'est très important nelaɗo maki ko neɗɗo hombo woni neɗɗo hisuɗo ka qabru mum ka waali ɗon ka qabru mum ko hombo woni neɗɗo hisuɗo ɗon ko mo tawata hara kawtal mum ngal hino hisuno haqqe muɗum mana himo hisunoy haqqe jimɓe ngo joganaki hay goto haqqe ayi no woodi ɗo woɓɓe goɓe andanɗa hoore maɗa ɓe tooñay ha ɓe gayna harayno leerani ɓe heɓe felliti o kamɓe tooñi hara kadi argol inna ɓe yaafino moɓe tooñi on hara hay ɗum hiɓe towniti fi honno fi ɓe tañƴini hara hiɓe ɓuri mo hay ko tañƴiniɗa hiɗa ɓuri goɗɗo wo hiɗa ɓuri goɗɗo si a tooñimo wota a towni to argol yaafino e makko yaafodire ko ɗum ɓuri moƴƴude wallahi ahi si a tooñiɗo goɗɗo andare fiiɗa ɓuri mo a towni fiki kadi argol ayi a reconise koye a tooñi ɓawde reconise ɗa tooñugol argol kadi konto ɗum hollata ko ya ara ha tawamo tooñiɗa on reconise a yeeso makko o tooñi yaafinoɗa e makko o yaafirama halas fami hino andi tooñi ronka reconise de kadi tooñi so hewto e yawmal qiyama hande Allah subhanahu wa taala kanko ton o tooñata o jonita e tooñaɗo on haqqe makko ayi jonitema haqqe makko ayi kono rentagol e tooña ɗen e ko hunde moƴƴude ko woni dewal ko on ɗin ɗo Allah wal yawmil akhir on tigi gonɗini ñalande dargal o andi pelleti dargal hino woodi maya immito no woodi ayi wal malaikati o gonɗini malaika ɓen hino woodi malaika yurmede hino woodi ayi malaika lettoɓe kadi no woodi wal kitabi on tigi gonɗina defte ɗen fof defte arane ɗen ha hewti alquranul karim ɗe defte arane ɗe fof majje ko alquranul karim ko ton ko woni koɗe suuta ayi annabaɓen fof ko la ilaha illallah ko ɗum woni ko ɓe nelira ɓe fof maɓɓe ko hunde wotere ɓe addi suufi ibrahima suufi moussa tawreta inzila annabaɓe ɓe fof maɓɓe ko kalimatu tawhidi kono defte ɗen fof majje ko hiɗen gonɗiniɗe ayi wannabiyina e annabaɓen fof ko ɗum woni gonɗigol Allah subhanahu wa taala na juuligol ngol tum wa atal mala e okkitirgol jawdi mum ndin ala hubbihi e hoore hara no yiɗi konko okkitiri ɗon joni komi julɗo joni si tawi woni mi soodiɗo coñci premier année 2025 coñci komi patron sakki hitande mi sansay coñci ayi sakki hitande mana ɗi coñci ɗi mi watti 2025 ɗo si 2026 naati ɗinno hoppata mi futiniɗi niveau go kadi yalti ayi ɗinɗon fof komi okkitirayɗo ɗum mi sooda kadi niveau de ko passé moƴen hino woodi joni ɗin coñci ɗi tawɗa hande kadi haajuma ayti bote majji hande kadi a considéraɗi ɗin ɗon ko ɓay a considéraɗi hande kadi ko ɗum ɗon wondaɗo ƴettitirde okkitira a okka ko ɓay haajuma ala e mum hande kadi ayi kono ko ala hubbihi julɗo ko okkowo konko ɓuuri yiɗude ay oyi kon la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi o dolekke maɗa ko ƴettirɗama okkirɗa ko ɓay haajuma ala nema ko hande kadi a considéra oɗo ayi ko ɗum wondama okkitirde kono naafi Allah okkirɗa ayi woni ko coñci woni ko ñamete woni ko mbuuɗi joni yaɗo jenoɓe wona men way ko fanɗi o tawa no gasa hara haysi ko 50 000 hara no ka jiifa on tigui sengo ɗo faami ɗin ɗon ɗi ala golle hay fosi fottaɗa miskino kon hara kon hirtike kon jiiɓi ko kon soƴƴira so kon soƴƴi kon jiiɓi ko kon hirtora kon inna fi sabilillahi mbaɓɓa ɗon ha hawroya e 100 francs ayi tawa hay 500 francs handindinayi kon miskino hun ɗon ayi jawdi ma ndin e ɗuɗude kon miskino hun ɗa toroto kon si kon ñaama
tawata hay 500 faran temedere faran sefa a handindinayi makko mbaɓɓa ɗon ha yawta 50 million yawta 10 million yawta 5 million yawta 1000 faran o yawta 500 faran o ƴettoya 100 faran ina hino ko ɗum handirinni sabilillahi wa man yugridullaha qardan hasanan yudaifu lahu adafan kasira inna la yakfiru liman yasa wa yazibu man yasa ko hombo ñawlata Allah ñamande moƴƴere ay o sowitanama ɗum cowalle sabra neɗɗon kala ko waɗirɗa sabu Allah yawmal qiyama ɗen andi ɗum ko waɗoyte ɗum duubul neɗɗon o niisa yawmal qiyama ɓeyni neɗɗo o yeɓitoyte moƴƴereji makko ɗin ha o ndaara o niisa oyna non oyna o niisa ko on ɗum hayno ɓeyda moƴƴereji ɗi o niisa oyna non non jaga silan anduno komi fottunoy kum miskino hun to o torilan ay tawi lan jogui 100 000 francs ka jeefa mi ƴetti ɗon 5 000 mi jonnimo ay andi sa fottiɗo joni wonɗo e torade ko lawol ɗo fi sabilillahi ɓala andi torotode ko lawol ɗo fi sabilillahi hay ɗoyo goɗɗo patron jiɗi e ɗuɗude ɗoyo goɗɗo sortuɗo 1000 francs inna hino ɗo a taway goto kono si a sortiɗo joni 5 000 a jonni ɗo miskino on gore lawol ɗa andi ko weltoto ɗon kon ay nde ñande haare mo andi kanko journée on alhamdoulillahi joni noon no o weltori o an kadi ko noon Allah subahanahu wa taala weltinoro e ma yawmal qiyama joni noon on 5 000 mo jonnoɗa ko miskino hun ɗon yoya noon baraji mum ɗi ñande janggo ko ɗuuɗi ko wiya no mi niisi e jakasila ganduno ko 50 million fof mi jonnaynomo ayi aman yugirdullaha gardan ay yo daifu lahu adafan kasira ko hombo ñawlata Allah ñamande moƴƴere Allah subahanahu wa taala heɓeten ko ɓuuri moƴƴude ñamande sikkuɗa noon kadi honum sa ñawli noon kadi tawi ko ñamande bonde ñawluɗa ko ɗum innama lamali bidenalkri ma nawa woni ko ñamete woni ko coñci woni ko mbuuɗi an e hoorema aɗa andi hara so tawni a hokkama ɗum ɗo a yiiɗa fes a handindina ɗum ɗon e hoorema kono sa handindini ɗum e julɗo ɗimmo ma haray a wonali gonɗinɗo haray a wonali julɗo gonɗinɗo ay wa atal mala e okkugol jawdi mum ndin ala hubbi e hoore konko yiɗi kon hara an tigiri sa okkama konko hokkuɗa ɗon hara yeeɗa weltori ay ko hombo woni ko okkete ay zawil qurba jomiraɓe ɓattodiral famille ma nene goto e maɓe jela woni e yaltude ɗo ƴetta jawle mum way pasanno ƴetta jawdi mum sakira ni yalta ka yaasi okkitira partout hara famille on ka nder suudu mum hino soñji sadaka no fuɗɗori ka ɓe guure si a yalti ka yaasi a ittoyi toon sadaka ɓe guure ma nden hino haton jini ɓe guure ma nden hino haton jini Allah subhanahu wa taala jaɓata sadaka o ayi sadaka no fuɗɗori maɓe no fuɗɗori ɓengu ma ari nene goto e maɓen ay ari no famille on ay si Allah walan ɗon okkorima moyen ko ya a wallu famille on ay malgré no gasa no wodde ton woɓɓe goo pulle Fuuta innayi wo ko ɗowtuɗa mo ala suudu o ka yaasi accatamo buyno ɗo hande ɓe Allah subhanahu wa taala okkori moyen hino faala wallude famille mum mais erreur on hara wona kanko faalaɗo wallude mo Allah okkori moyen koye famille ji ɗin par ce que woɓɓe goo a heɓa jawdi tum ɓe añama taw déjà ayi ɓe woɓɓe ɓe ƴettama ennemi kono so tawi woni andi goɗɗo ko gagnama on wawata howondirde kono ala kulli haalin an wota a ndar ɗum yushibu sayyi'a al hasana en tant que an on tigi ko on famille ya andu hino woodi ko Allah subhanahu wa taala farli hakkundeji moɗon ayi hakke endan ɗan hino toon Allah subhanahu wa taala no wawi darde kadi e nder famille on fof Allah subhanahu wa taala ƴetta arsike famille on fof jonna aaden goto ayi fiyamɓe moƴƴaki ma an ko ya moƴƴe e maɓɓe ayi kono noon na ya walluɓe ha jawdi bonne kala mo darda tawɗa sa ƴetti jawdi a jonnimo taw o bonne ara wota jonnimo hayso ko nene gotama ɗuɗa reedu woturu hayso ko nenema hayso ko baba ma ƴettu haqqe ko wondi on kon jonnama ayi kono kala mo darda tawɗa oɗo peleti hino weeli yarude so wallama hiɗa tan ini ko neɗɗo kelɗuɗo
koye famille o jeeya haray ko ya walluma ko ɗum waɗay ko farilla e hoorema zawil qurba jamira e ɓattodiral ɓen famille on haray ko ya walluɓe ay sellanta neɗɗo on nde Allah okkama moyen yaha walloya ka ɓaawo accaka nder accaka nder suudu ma pulla Fuuta ni o a ñeppoyta tuuba goɗɗo go jawba goɗɗo o ko yaasi ma maman no jaawi ka tuuba maman no jaawi tuuba goɗɗo goo no jaawi ko yaasi to yaha walloygol ñeppoygol ma goɗɗo ma maman hino jaawi ayi kono a réglé ko nder suudu ma ha toon réglé fes après noon si yalta ko yaasi hande kadi noon walyatama e alyatima ɓen ayi Allah subhanahu wa taala inni simo marno ɓiɗɗo ko alyatima ɓen woneno ɓiɓɓe makko ɓen ayi walyatama e alyatima ɓen wal masakin e miskina ɓen ayi wabnu stabil e torotoɓe ɗum nan hande kadi ka laawol ayi wasailina eyi e ɓen landotoɓe torotoɓe wa firriqaabi e ɓen rinɗinteɓe wa fewno tawno tan maccuyagal hino woodi ko wiyete maccuɗo ma Allah korɗo eyi ko hunde ɓurde wondude important neɗɗo tawata hara ko korɗo walla ko maccuɗo ɗen andi koyte ɗum ko neɗɗo soodaɗo ko wi enen no jamanu men hannde no famere inen colonisaɗo ay koye ley konngol goɗɗo wonɗa imo sooduma kanko colonisement ay yawgol noon yoɓanamo mbuuɗi o hetto ay yoɓanamo mbuuɗi o hetto ay bon ko hunde nde andanɗa hoore maɗa ɓurde moƴƴude ay ɓurde moƴƴude a firrigaɓe ko ɗum woni rinɗingol dande mana ko neɗɗo ko maccuɗo ko soranɗo koye junngo goɗɗo goo yaha ƴetta mbuuɗi yoɓita mana liberugol mo ay wallugol neɗɗo ha o libre o hetta hande kadi harana e leykongol goɗɗo o woni hande kadi ay wa firrigaɓe waqama salata e ñiiɓugol e julde ay neɗɗo noon hande kadi noon ayi ayi ko wiɗo kon sikka yiɗo ko inni dewal ngal o inni laataki dewal ngal tun fi on juuli tun ka o wi ko woni dewal premier on taw ko gonɗingol Allah hoolo ne laaɗo Allah hoolo maya immito gonɗina malaika ɓen gonɗina defte ɗen fof hoolo ko ɗe goonga annabaɓe fof maɓɓe ko goonga okkitira jawdi mum nin e hoore ko ɓuri yiɗude kon hara an tigiri sa okkama ɗum ɗo a jaɓay moƴƴo e jomiraɓe ɓattodiral ɓen moƴƴo e miskinaɓe ɓen moƴƴo e torotoɓe ka laawol ɓen ay wona rinɗinowo dande on say noon wona julɗo on say noon waaga musalata on say noon wona juulowo allahu akbar wallahi no hawni ni ndaare tum Pulla Fuuta si innama ɗo joni ɓay ko ngol ɗon leñol mi andi ko leñol ngol mi innata si innama ɗo joni juulen ɓe wakkili ƴettugol ɗo bimbi juulen ha ngemutoya ay Pulla Fuuta Amadou kono he okken itten sadaka walla miskino yiɗidiren he ɗum hino sattani en ko ɗum ɗon le woni diina kam ay waqamu salata on tigi ñinna ɗon julde wa ata zakata on tigi itta zakka wal mufuna e ɓen hunnoɓe bi ahadihim ahadiji maɓɓe ɗin isa ahadu si tawi woni ɓe ahodama ay neɗɗo firtowo ahadi firtugol aadi ɗum ɗon kadi jeyaka e julɗoyagal neɗɗo si o woni tun firtowo ahadi ay nelaɗo maki laysa minna man khasha neɗɗo janfotoɗo nelaɗo maki o jeyaka e amen fes on ɗon wona julɗo ay isa ahadu si ɓe ahodama wa sabirina e muñotoɓe fil ba'sa e sanga satti wa darrai e sanga lorra ay wa hinal ba'si e sanga satti ulaika allazina ko ɓen woni ɓen sadaku gonguɓe ɓeɗo woni gonguɓe neɗɗo on so tawi woni ko a julɗo sanga satti sanga heege iɗen andi enen alhamdulillahi rabbil alamina Allah subhanahu wa taala no cippini yurmande nelaɗo e meɗen jamanuji ɓawɗo num ɓe jari basarde ko wiyete kokke mana hara nangue yalta tum hara ndiyan saƴata
miski ko sa yi ndiyan sirema ka ko falɗa remde ko falɗa remde ko ndiyan saji ko setti ay jarri bore kokke heege waɗa ay bon kono siko a julɗo si satti ay neɗɗo o gonɗina Allah subhanahu wa ta'ala o muñño ay fil basa e sanga satti Allah subhanahu wa ta'ala ni hulay kallazina ko ɓen woni ɓen sadaku gonguɓe wa ulayka ɓeɗo humul muttaquna ko ɓeɗo woni huloɓe Allah ɓe ay oyni ya ayyuhallazina kono yoɓen amanu gonɗinɓe kutiba alaykumul qisas fil qatla oyni kono yo gonɗinɓe farlama e dow moɗon wurnugol ka waridiro ay goɗɗo ne wona ka hoore leydi ɗo mana warede farlomo ay warede farlomo par ce que hino dagi Allah subhanahu wa ta'ala hino dagini ka goɗɗo warete ay no yaa ha warugol goɗɗo Allah fallina hara way da mari droit warugol mo hara mara benna bakkatu ay honto si goɗɗo tewi ke pas waranima o hawrade o tewi passi o waranma ay an kadi hiɗa mari pilen droit yottagol a mara bakkatu hay fus away Allah subhanahu wa ta'ala inni non mo tawi ke passi waranima si a yaafike mo ilandema ka yaafiɗamo ɗon si o wuuri duuɓi wulure Allah subhanahu wa ta'ala hino wi'i hino wasi ko an yaafiɗo mo ko an wurnimo hande kadi kala ko duuɓi ko wuuri ɗon hande kadi ko an wurnimo ay ko an yaafimo par ce que mo wano warede fi makko lanna tas ay o ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni ɗo ya ayyuhallazina amanu kono gonni ɓe kutiba alaykumul qisasu ay farlama e dow moɗon yottodirgol alqatiri ay mana ka waridiro alhurru dimo hino warire bil hurri ay sabu o wari dimo mana joni min famille an on ko famille maccuɓe onon famille mamon ko famille rinɗuɓe faami a mana ko ɓuri raɓɓudude kon si on waranama maccuɗo min kadi ko maccuɗo mi warantaw o wara nayo goɗɗo warano on maccuɗo yahon wara yon dimo ma o warana on gorko yahon wara yon sonnajo o waye ay al hurru bil hurru dimo si warama ko dimo o yaɓitirte ay wal abdu bil abdu si maccuɗo waranama si on waranama maccuɗo onon kadi ko maccuɗo warantomɓe ayi wal unsa bil unsa siko sonnajo o ɓe warani on onon kadi ko sonnajo woni ko warantomɓe si ɓe warani on sonnajo on yeehi on waraniɓe gorko haray on tooñi par ce que no ɓurdi sonnajo e gorko fotata maccuɗo e dimo fotata ayi ka yottagol ko yo fotu ter joni si tawi woni goɗɗo waɗima ha gayni a yetti ko ɓuuri ko waɗma ko gandi hara yan kadi a tooñi si a yettoto ko naya ɓurtin fes ko embere ko waɗma kon ko ɗum ifa embere ko waɗma kon ko ɗum eyi oyni eyi faman ufiya lahu min akhihi shay'un kala noon yaafaniɗo immorde siɗɗo mum on hunde ayi say on hunde fatti ba on bi ma'rufi haray jokkintinemo no moƴƴiri ayi mana joni si tawi woni kanko waranaɗo on si tawi woni o inni o yaafike ayi o waranama woni koye hoore teware woni wona e hoore teware surtout si tawi woni koye hoore teware o warana o inni o yaafike Allah subhanahu wa ta'ala inni haray kanko warana ɗon jokkintinemo no moƴƴiri honnum ko wiyete hadiya ko ndaarugol ko muññintinira ɓe nguura nden hara nonna ko ineten ɗo joni ya ɗo joni goɗɗo waɗa accident wara ɗo joni goɗɗo tum ina sakum bidon nebban e sakum maaro sen ndima e famille makko Allahu akbar ay
no hawni eyi banu adama hiɗa andi ko honnugo nafayno hiɗa andi ko ɓiɓɓe jelo jibinayno yer ko heddanimo ɗon ko ɗa andi ko honnugo woneno ɓaawa ɗum ay jawdi ko ittuɗa ɗon wawa mara feere yoɓɓotugol ki wonkiɗo ay ko ɗum ndaare ko kelɗi ko wondi e mana jonnon famille makko on ko ɓe yondinora ay bi ihsani no moƴƴiri zalika ɗum ɗon tahfifun ɓurata hoyfinde min rabbikum immorde ka joom moɗon ay Allah subhanahu wa taala hiɗen andi si wonki ittama Allah subhanahu wa taala o tikkay sabu Allah subhanahu wa taala inni si a wari wonki wooti no hewa so tawini hara ko wonkiji ɗin fof warɗa ay joni noon on sadaka ko ittata ɗon muññintina ɓe nguure waraɗo ɗon ɗum ɗon kadi ɗuytay tikkere Allah nde ay wa huwa ɗum takhfifun min rabbikum wa rahmatum e yurmede ay famani itada ba'da zalika falahu azabun alimu a joni noon ɓaawo nde tawata si tawi woni famille on ɗen andi goɗɗo sinnama famille goto jeyata goto ay si goɗɗo warama ɗo ko famille on fof hawtata ina joni yaafoɗen ay hay ɓiɗɗo ma reedu hara ko ɓiɗɗoma jibinɗa so warama an tun mara garantinugol a yaafike famille on fof hawta ina yaafike ay pulle fo tani goto ne heɓa kono goto jeyata si famille on fof inni yaafike yaafodirama warɗon o daari hadiya o jonni waranaɓe ɓen haldama yaafodirama duuɓi temedere lebbi temedere kala immintinoyɗo ɗum ɗon hannde kadi meɗen kere anda o hino waranno men adega men keɗoɗon sukkode ɗum ɓutti na ɗo fi on wanna ɗum keɗoɗon sukkode ɗum ɓutti Allah subhanahu wa taala inni kala memmintinɗo hannde kadi ɓaawo yaafodirama haray hino wodani mo lette musude Allah subhanahu wa taala yo tikkane on tigo lette on tigi lette musude falahum azabun alimu o wattake si haldama yaafodirama fi ɗum ɗo nayi wolite nayi memmintini hannde kadi kala memmintinɗo fi ɗum ɗon Allah subhanahu wa taala inni no wodani on tigi lette musude ayi walakin ko woni fil qisasi hayatun ya uli albabi onon yo jomiraɓe haqqillaji hino wodani on wurnugol ka wargo o warɗo e hoore teware ino farli yon yotto amma noon si on yaafike mo kanko warɗon on yottaki ay sabu Allah subhanahu wa taala ni kala waranɗo man kadi ko ya waranmo mo ittima ñiire ittimo ñiiro mo taƴƴimo koyngal taƴimo koyngal ayi kono voilà joni Allah subhanahu wa taala si on yaafike haray hande kadi ko onon wurni on tigi ayi iɗon mari baraja wonɗo e wurnude goɗɗo ayi la ulal ba noon jomiraɓe haqqillaji la Allah kunno gasa onon tattaqunan hulay Allah kutiba farlama alaykum e dow moɗon isa hadara ay si fewndike ahadukum goto kala e moɗon almawtu mayde in taraka nde o accata hayral wasiyati ko ɓuri moƴƴude e wasiye ayi lil walidayni ay jibi on ɓen walla rabbina jomira e ɓatniraɗen bil ma'rufi no moƴƴiri neɗɗo si yahi ha a nawni a tañƴiniki hewti kam mayata ɗen yo waɗu wasiye yo wasiyo simo mari jawdi yo wasiyo ay wasiyagol ngol hino moƴƴi a jawdi andi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ni mi acciri ɓiɓɓe am ɓen ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ni siko jawdi on tigi acci on tigi wasiyo ko honno jawdi ndin sendirte ayi siko sonnaɓe siko ɓiɓɓe rewɓe ɓe resaka on tigi wasiyo simi maayi ƴette ɓiɗɗan sonnajo okkanelammo kaari ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo on tigi wasiyo no moƴƴiri si waalo maaya ayi bil ma'rufi no moƴƴiri haqqan ɗum ɗo hino waɗɗi alal muttaqina e dow huloɓe Allah ɓe neɗɗo si yahi ha taƴike ko yo wasiyo wasiye moƴƴo ko yo wasiyo wasiye moƴƴo faman baddala kala noon on wattotoɗo ba'da ma sami'ahu ɓawnde o nani wasiye o ay neɗɗo si tawi woni hewti ay ka o maayata o wasiyike wasiye moƴƴo no haniri noon o lundaki no sari on wi'iri noon o wasiyike noon woni ha o maayi kala sansuɗo ɗum sansi ko wasiye kon ba'da ma sami'ahu ɓawle tawde himo faami ko ɗum ɗo jooma wasiye on wasi si o maayi fa innama ismuhu
andu haray bakkatun ko fawi alallazina koye dow on yubaddilunahu wattutoɗo wasiye on ay neɗɗon so o waliki hewti o andi joni o maya woni o wasika jawdi makko ni o seniri no haqqiri no o fodindini hakkude ɓiɓɓe ɓe no handiri noon woni ha o maayi goɗɗo goo immoyke toon waɗi ko faala kon haray bakkatu on ko on ɗon fawi ay sabuna hay an babajo on hay an jooma jawdi ndi ɓiɓɓe maɓe fof hino fota rewɓe maɓe fof maɓɓe fota a wata fi hiɗa yiɗi oɗa debbo ɓuuri oɗa walla ɗa yiɗi oɗa ɓiɗɗo ɓuuri ɓeeɗa inna ɓurnidine ɓe jawdi ndi ɓe fotater ɓe fotatew si a sendi ɗon an babajo a ɓurdidi ndi hakko naɓɓe ara e bakkatuno toon itti noon sikka so tawi wona goɗɗo goo ko goɗɗo tun sorti to e nder famille on ari sendir jawdi ndi no faalira ɓurdindi ni bakkatu on haray ko kanko woni ko fawi fa innama ismuhu andu bakkatu on alallazina no de on yubaddilunahu wattutuɗo inna allaha no kanko allah sami'un ko nanowo du'a alimu ko anduɗo kala hunde ko anduɗo kala hunde faman khaafa kala on huluɗo ay min muusin ay wasiye on janafan oñago aw isman ma bakkatu fa asilaha o moƴƴini baynon hakkude maɓɓe fala isma alayhi haray bakkatu fawakimo inna allaha no kanko allah khafurun ko haforowo bakkatu rahimum ko yurmeteɗo ay si kanko mayo won so wasiki ha moƴƴi wasiye on o moƴƴini fes ay bon e arɗo sendugol jawdi ndi on kankadi o ari o sendidiri no joom wasiye on wasiri noon o sendiri jawdi ndi no hana sendirede noon allah subahanahu wa taala inni e haray bakkatu ala e makko inna allaha no kanko allah ko haforowo rahimum ko yurmeteɗo nam musidɓe julɓe e ko ɗum ɗo Jama TV adda noon hande ɗen wawi darade ɗo inchallah e ha émission min aroji goo kala ko hawri ga e sawaba ko immorde allah subhanahu wa ta'ala kala ko hawri ga e paljere ko immorde e cheytane hare wona ko on tigui fanede ma uridu illa al islah den tori allah subhanahu wa ta'ala hawridigi e sahaba huura en ko nafata en dande en kala ko lorata en ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته